L-importanza ta' infrastruttura stabbli f'pajjiżna hi kruċjali biex it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna jibqa' jikber b'mod sostenibbli. Dan kien is-sentiment li ħareġ minn diskussjoni organizzata minn EY bl-isem ta' Build and Share Sustaining Malta's Growth. Hawnhekk intervjena l-Brittaniku Mats Persson, ex-konsulent speċjali tal-Prim Ministru Ingliż u espert fl-istrateġija u l-innovazzjoni fin-negozju. Fid-diskors tiegħu u enfasizza fuq l-influenza tal-investiment kapitali li se jkun qed jisseħħ fid-deċenju li jmiss u qal li f'bosta ekonomiji tal-punent ħafna gvernijiet qed ikollhom inqas flus x'jonfqu. Insista iżda li dan hu bil-maqlub f'Malta li għandha l-kapital neċessarju meta mqabbla ma' ħafna oħrajn. Skontu, il-privat u l-pubbliku għandhom jaħdmu id fit għal finanzjament aħjar, partikolarment bl-użu tal-intelligenza artifiċjali li se tgħin fis-sostenibilità ta' assi infrastrutturali aħjar. F'kumment ma' One News, Persson saħaq li għalkemm l-Ewropa qed tiffaċċja diversi sfidi, il-mistoqsijiet infrastrutturali brabta mad-diġital, l-enerġija u l-ekonomija huma importanti li jittieħdu f'kuntest immedjat filwaqt li jiġi salvagwardjat għall-futur. All of these are super important questions around how do we build infrastructure. And that is required for businesses to function. It's required for business to get around, to get their energy, and of course to have the productivity and so forth to thrive as businesses. So that's a little bit what we're trying to discuss today. How can we fund these infrastructure requirements? And also how can we build quickly and get on with stuff without delays? Because that's what we need in this environment. Fost interventi oħrajn, l-ekonomisti ta' EY Malta Chris Mejlak u Glenn Fenech ukoll faħru l-miri li għandu pajjiżna għall-ekonomija sostenibbli.